سلام سلام كورات حواتي حتينا من العالم تركب كم يعلهم كم يتكون كل سلام لو ما عندي حذالكم المزحو بتعمل تصبوتين صففتين زبونة أسرار حي حذالكم مزين يفو أبدي أتري وزلهم أتكلتي استطبسلني دنشالو زي هكوسالو أبزي بدنجان مالتي زي تفضويهم بزي ያው ትጸልይ ከዝከራው ማለት ነው እና እዚህ አኩሳ እዚ ዓዲ በናይና እዚ ዱባ ይባል አና እሽቲ ገና እዚ ሕንጠይና ነው ለወት ዱባስ ገና ሐቄ ተወጽቶሎ ገና ሕንጠይ እሱ ይኩሳ ማለት በዚ ዓዲ ማለት እዩ እና እዚ ጠቢሰየን እኩራት ሕዋተይ በደንብ ገረ ጠቢሰየን ይሁን እዚ ላብ እዚ አኻሽ ኩርሲ ይقلال ለኹም وتنو عليه سلو لهنا لما تعمي بس شنكرتي تدقيمة هم دس لكم شنكرتي كذا هم للو هم لفريق تدقمو مالتيو أنا بتعمي بسيلة لازم شنكرتي زيتي تدقمية هذا زيت كتير لا مالتي كرات حواتي كاتم أفتي زيت للو تدقسه بزح زيتها بزحنيه دمت يسمعكم إلى تصفي قبر إيه ما زي حزام زي جرام جو جير اللي من تهالز شنكرتي كم خليله ጨው ተጠቅመልኝ ማለት ነው ከዚያ አخلاقي ምክንያቱም አፍቲ ዘይት ስለዘሆነ ሆነን እሺ ፍስخላም ዘይት ወይ አخلاقي ወድ ማለት ነው እና እንዳያችሁት ያትክልት እዚህ ጋር የተጠበሰ ድንች ኩሳ በድንጃን አለኝ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዘይትና ጨው አድርጌ በደንብ ሽንኩርቱ እንዲቁላላ ተዋዋለሁ ከዛ ቆይተን እንመለሳለን ማለት ነው ጋይስ እዚህ አኻ ኮሞዶሮ ጥሂን አለሁ ደቀቅ ለዘጋጀ የሚያው إذا كميدورو مالتي كورتي حواتي بس ولكم تدقم ولا سيدكم ماشين تحزلس ودم خطفت ولكم متى يموني كابلو مالتيو هذي كدن كبلايا كتقلالي لي مالتي من لسيه كورت حتى تريقوا لكم أبزيها تعالى شنقرتنا زنجبل اللاتني كما كان مريض مدرسة شادة داري نصام كرات حواتي إتا سلست خمودرة تدعمل نوركم أبلي لكم مالتيو لازم نشتري مزيحة لوليس كابتر خدنا أيام مالتيو يا أوتوماتيك جمر يالو هزارو متنش بدن بس كيبلا لا توال كراتي سلست من كبربرة تدعمل لكم بربرة تقولكم تطعم شكرولي معهم مررهم لبلاد مالتيو نعم زي سام بحر تقاريتون أنت كدورية يعني هم زاجرة بيقول عليه يعني هم بدن في مالت تايم ورا تسليم كويس إننا طيب بهذه عنتو أختي تقاريتو يكرتها رايس مالتي خدنا يحزقلو سكاتين مالتي ما هو يا وداياتشو بربري أفريقي ነው ያሽውት ያለው ትንሽ በደንብ እስኪብላላ ድረስ ዘይት አላበዛውም ከዛ ይሄንን ነው የምጨምረው ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው ቅመም ያላችሁ ቅመም ተጠቀሙ በጣም ቆንጆ ቅመም አለ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ ትንሽዬ ማለት ነው ከዛ አስገባዋለሁ እሺ ማስላለሁ كذا كورات حواتي زال طبسكوا نزي اخاتيايه خريكم مالتي انا ያው እዚህ በእንደዚህ በኩል እዚህ ተቆራርጦ ቆንጆ ሆኖልኛል በጣም የሚጣፍጠው ጨው ቆመሱት እዛ ምንድነው የምጨምረው ነው ይሄ የጠበስኩት አትክልቶች እዚህ ጋር ጨምራላችሁ انا በጣም ነው የሚጣፍጠው ትወዱታላችሁ እጅግ ጣፋጭ ነው ሰርታችሁ እሺ በጣም
በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ደስ ይላል። ይሄን ይመስላል። እየጨረስኩ ነው። በቃ ስለበሰለ ጨው ምናምን መቀማመስ ነው የቀረው እና ኮራት ሓወቴ እዚኣ ትመስል ብጣዕሚ ትፈታዊ ምግቢ እዩ። ሓወቴናተይ ደቂ ግን ተጠፋፋ እየ ወዲን ይኹን ማለት ደቂ ዓበይቲ እና ሰሪሖም ፕሮፕሊስ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ። ብጣዕሚ ፈትዮ ጨው ተጠማጽ ብጣዕሚ ጨው ቆንጆ ኩሉ ነገሩ ወዳድኤ ጋይስ እዚኣ ትመስል እንጀራ ከጋግር እየ እንጀራ ገይረ እየ ልበልዓ ብሓቂ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጥዑም እዩ። ፕሊስ ሰሪሕኩም ሞክርዋ ጋይስ ሃብ ትፈትዋ ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር እና ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ለገበርኩም ከዓ አይትረሱ ጋይስ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። በጣም የሚጣፍጠው ሞክሩት፣ ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና በቀጣይ በሌላ እስክመጣ ድረስ ይሄን ይመስላል። እንጀራችሁ ጋግራችሁ በእንጀራ እኛግራቻችን በጣም የሚጣፍጠው ስሜት በቃ ይሁት በጣም የሚጣፍጠው። ቻው ይሄን ይመስላል። ኩረት ሓወተይ ሰሰሚና በካሊእ ቪዲዮ እስከብ ድጋነ ሰሰናይ ቻው። እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ቪዲዮና ደቂ ዓበይቲ ቻው።